Ivana ovdje i danas ćemo vidjeti nekoliko predloga za poslove koji nam mogu doneti dodatni prihod. Svaki od njih možemo da radimo sa našeg laptopa i iz udobnosti našeg doma. Pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, ljudi, i hvala vam od srca na tome. Kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje i naravno podelite i ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za finansijske savjete. Pažnje, ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada ne uzimamo finansijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Na putu ka postizanju ekonomske nezavisnosti zaposlenje predstavlja ključnu kariku, a dodatni posao dodavanje izvora prihoda. To je i prilika za lični i profesionalni rast. U ovom videu ćemo pričati o 4 predloga za rad od kuće. Oni nam mogu pružiti mogućnost stvaranja dodatnog prihoda i postizanja finansijske stabilnosti. I prvi predlog se odnosi na upravljanje društvenim mrežama. Ova delatnost obuhvata kreiranje, organizaciju i deljenje sadržaja na raznim platformama. To može uključivati objavljanje ponuda, informacija o novim dostavama, cenama i drugim relevantnim informacijama. Na primjer, upravljanjem društvenim mrežama lokalne veterinarske ambulante možemo deliti informacije o radnom vremenu, uspesima u lečenju životinja, interesantnim i edukativnim činjenicama. Početku naplata može biti skromna, ali kako naše znanje i iskustvo napreduju i honorari rastu, prateći obim i složenost posla. U prilog tome idu i istraživanja koja pokažuju da je tržište društvenih medija u stalnom porastu sa očekivanim rastom od 10% godišnje. To čini ovaj posao izuzetno perspektivnim. Drugi predlog sad, dodatni posao, odnosi se na ispravljanje i uređivanje tekstova pre nego što budu objavljeni. Slanje našeg CV-a i traženje poslova u novinama, časopisima i može rezultati dodatnim prihodom između 50 i 200 evra mesečno. Studije su pokazale da čitatelji veoma cene kvalitetan sadržaj bez pravopisnih grešaka, kao i da većina ljudi smatra da pravopis ima uticaj na percepciju profesionalnosti. Treći predlog će se svidjeti onima koji žele da svoje ljubav prema putovanjima sa stvaranjem dodatne zarade. Kreiranje bloga ili sajta kako bismo podelili svoje iskustva tokom putovanja može doneti prihode od oglasa i sponsorstava. Druga opcija je da uspostavimo saradnju sa turističkim agencijama radi promocije različitih destinacija. To nam može doneti mesečne prihode od 400 do 600 evra. Statistike turističke industrije ukazuju na rast broja ljudi koji traže autentična iskustva i informacije od pojedinaca putem blogova. Ovo otvara prostor za monetizaciju putovanja i deljenje korisnih informacija sa širom publikom. Zar ovo ne zvuči sjajno? Uživamo u obilaženju prelepih destinacija, ujedno smo plaćeni za to. I sad posljednji, ali također prilično isplativ posao, odnosi se na štinu videomontaže. Živimo u vremenu u kom je video sadržaj sve popularniji, a sposobnost montaže i uređivanja videa otvara vrata raznim poslovnim prilikama. Ako se zaista posvetimo ovom poslu, on može da preraste u stalno zanimanje sa visokim primanjima. Naplata od 30 evra po videu može biti samo početak. Dalji rast zavisi od našeg truda i angažovanja. Važno je napomenuti da bez obzira na izabrani posao, putovanje sa stručnjacima
podacima, odnosno sa našim računovođom i pravnikom, su ključni. Rad na crno ne dolazi u obzir, a ispravan pristup može dovesti do značajnog povećanja prihoda. Preostaje nam samo da aktivno krenemo ka ostvarivanju poslovnih ciljeva i ličnog napretka. Sada, s obzirom da smo odabrali neki od ovih predloga da zaradimo dodatni novac, to znači da imamo na raspolaganju dodatnih 30, 50, 300 evra, zar ne? I šta možemo uraditi s tim? Da stvorimo još jedan izvor prihoda. Kako? Investirajući u ETF DGRW.EU, koji prati velike američke kompanije, marginalno je nadmašio S&P 500 i najvažnije, neprekidno nam daje rastuću dividendu. Način da ga kupimo je jednostavan. Kliknemo na link u opisu, otvorimo svoj investicioni račun i dobijemo i 30 dana trgovanja bez provizije. Kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Na taj način umjesto jednog imat ćemo 3 izvora prihoda. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, ljudi. I hvala o tom od srca. Kao poklon dobijate i ceo mjesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu.